Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mwaramutse canke mwiriwe ivana naho mutukurikirana muherereye ni Protector Kingewe ngarutse muri kino kigana cyo guhimbaza no gutaziraho ongarutse ndi kumwe na gwagaruka musanzu mukunda dutaramisha buri munsi mukumva mumerewe neza munezerewe ibintu bikagenda neza. Uyu munsi kuri piano tuzakora turi babiri wa muhungu Iva yagarutse rero biza ko amavuta umuriro rego kandi ndabona n'abaririmbye biteguye mwaramutse. Ndabona umeze neza tuzi biganza muramutse abaje kudukurikirana tuvuga tuti shalom 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 shalom. Nuko rero muri kano kanya ko guhimbaza no gutazira duhaye ikaze nawe ari cyambere dukurikiranye reke cyo yandikije kugira ngo uze wame ubona bino bikorwa utabanje kubirungikirwa n'abandi bisangire nyene video nyene turi live kazona notification pa ukacumenya ngo baragiye ku murongo nuko ukacubikurikirana ariko nawe wamaze kubikora uri umuntu w'umugabo cyane ukomeye cyo gukora no kwande gukakira bano baririmbyi tuje guteramana ariko no munsi Ivora ndayishikirize nde hariya hajya ni dukunda umukiza Sorange mwaramutse nawe mahoro neza uriteguye guteramisha ubwoko bw'Imana? Yes. Ngaho rero fata Vora akanyane kwawe. Wewe ni Mungu
Hallelujah.
Hallelujah.
Salama
akajyoshe ntigahora mwitama reka dusezere tugende baratusezere ngende mama we ngende Burundi mwisararangwa mama sezere ngende mama reka dusezere tugende ibintu byari bishushe ninda babwiye ko mu ntango ko ibintu biza kuba bikomeye cyane noneho murabyiboneye nuko biba bimeze turabashimira mwe twateramanye bashimira abantu bacu turabakunda tuba tugumanye ariko ibihe nuko bimeze umwanya wahariwe ikiganiro urarangiye ariko ibiganiro biracabananya tuzosubira abasha reka tuzosubira mu yindi show imeze neza nko kuno munsi nyene katushimira no garuka twateramanye ariko kandi je bamezagiye bano bana nta muntu bafite 10 cyangwa 20 akabiye manda bereke cyo nikorera 69 amajana 664 atanu na 26 yo niri mikashi yanje kwifana ugomba uhe runo gwaruka no kuri sizoyajya nibayabo nzoca ndayazana ndagura ifana mu isangire amen uko mwamezagiye kuri aba bantu je ndafite ko 5 nawe bingahe je ndatanga 5000 kandi si black je bamezagiye nikomeze mezagiye ndahezagira ngaya oya barangarura je ndabahezagije 5000 frame bamezagiye nawe akanimero nikajya nyene 69 amajana 666 amajana 526 nitwasura kuhura nabuze wayongereje aya kugira ngo cindabicarika mvuge nti ewana hari abandi bantu bahezagiwe bafashijwe bazi ko mutazomara amaza muzobikora ewa mungara yiyegereje kuri kose nuko rero turabashimiye ko mwadukurikiranye ariko kandi dushimire namwe twateramanye mwakoze cyane
reka muce mutareka ibiganza twikebanure abari badukurikiranye Bye bye. Ciao ciao. ikindi kiganiro kizokurikira bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.